apa aga gawa pasapasangan. Nomor CD ajak lalu tasalay sampajangin na mo magarepata. Aja tasalay. Iya na hindi makokoy na saba sibu may matonyo ko jamang-jamang. Makutiha kaadang. Tapi na mo magarepata aja tasalay sampajangin. Aja talupay wipa bagi dali yang matoroeng dali gara-gara dali minta sapa. Betungan na aga. Lauki jolo mangolo ko pa bagi dali na palo sapa dali kumeki ilo mo yang. Aja talo sapay na patalupay pa bagi na. Aja ta capa dosa bicu Tapi aja to tapaturan no ko dosa lupoy. Magay iya ko na mo magarajan na dosata ko pamasin na mo po ang Allah Ta'ala na kurukang itataki salama. Tapi na mo magabicu na dosa ko kaadilan na po ang Allah Ta'ala na pake mo kuru kita takilay jamu. Ang kakama tau tarima jabatan aja lalo tanre syukur. Aja tanre syukur. Tak gilisi sang itu. Mancaji anggota dewangi aja tanre syukur. Mancaji bupati ki aja tanre syukur. Salah saipi mancaji bupati napaki manre syukur. Karena jabatan itu amanah dan fitnah. Ya kau terima kopetan nasiba amanah aja mau syukur. Tapi ya kau salah sai. Nah, itu kaya Pak mapunco baca aku, mapunco. Nasaba iya tu agamai. De nama bela pangamalan na si bawat tu akibatina. De. Iya nang katauman nanu nga mamalkan agama. Nairita capak na salama. Akatan niwi ronolay. Iyo po buko bansa na ako pa. Di pa ni jami. Gimpe ka maka capak na. Kaya di pa naman nasa. Iyo po guru ta kalisiden reka manasa. Guru ta kaya jadur rahman ang modal. Gang kamati mancajiwali. Berarti dia na mungkin salah ya rona jamai. Iyo po ya kak di pa naman nasa kan. Iya di pa naman nasa. Jadi akatan ni bawan ni okoro. Iya di pulih asa dia he. Guru ta saada nasi di moja itu tunru nak kemanangi he. Iya. Si di mana mau tunru, nak mati guru tak saada mak guru tu guru tak kayak jadur rahman bodale, nak mana itu guru tak kayak maju, mana itu tudang, nak cik di mana mu ya tu asa dia ede iye, ye, nah mana saja tu tahu pandritana, ya lalu guru tak kayak jadur rahman bodale, maka guru tak jipat tahu dengan almarhum, ya metu tu guru tak waktu na upasuru tak demematong, ya natanya tahu sambarang itu tak dengoku kiburu, tahu ya masih ilah dah ya tu. Di natan raitana berarti tahu makanja amalanna gang kamate manasahe. Napa ni makuije iya makokwa mega tahu mega mi macam baca hadisa. Dena pakai guru langsung nyoko kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi ya roh hadisa dena pahangi maka maki akatane maka acarane pakai we. Itu mega. Walingi contoh magi bola na to mato riolo mega to pasale makokoy ya ko maki buah ko anak kadeng aja nagan nak bali anak kadeng ko de na 10 talu 10 si dia serah paganjili tu nak ba na boleh makoto aja nagan nak bali paganjili namu iya tiase pangata naga itu kan nak bali tu 5 kadaka ro biasa aga tu sina di pak gan nak bali nama kanja miko ternyata engkau ko hadisa maka dai nabi ta iya tu puang Allah Ta'ala ganjil. Napa ni napuji tu puang Allah Ta'ala anu ganjil itu mak boleh namo tu nak ba na dito nak bali angka turun tu oko baca-baca ko kita maka daka nuli ya na pasabarang namo ukura bola siba ukuran masigi na tetui pagan nak bali ya ko to maki buah masigi 19 kali 21 makoro 9 kali 11 atau 11 kali 11 aja nak bali iya kok nak bali maka ada 20 kali 20 ai magampang mapangewap pagawai syarak ko tuh iya cede-cede si salah sih iya cede-cede si salah iya
Jadi maka dari paganjil supaya napuji pong Allah Ta'ala. Ia napuji ko po napuji tu pong Allah Ta'ala. Tu limatan na tu temon roiwi. Namo bola makoto. Ia mo kibua bola na ganna bali ukuran na. Magampat tayo siya pangiwang-iwang ko. Si babay ni na matuan na. Konon roi bola na. Ia ronala ro. Kau baca ko may kada. Ia tu ia na kapan na pake. Ang kamu kaitan na si Bahades. Enggak kaitan na. Jadi memaknai hadis itu malah masaka. Pada ko maka dena bitta dena suku tepat nasi dia selang nareko dena ya seipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Jadi maka ia ko ime ko yang enggak suku tepatmu ina tulipun dia seipapujin lokona bitta. Ia na tuna ko malioto baru ina dia na memolai ko dena suruh pu imam menrek mak marasaji jolo. De apa makale ajak kamu pakai atau kuna de pernah putupur mak berasanji apa ya ku pure pu imam mak berasanji berarti pure palayolo ni masalah wa lo kuna bitta ipa ipan nasai papuji lo kuna bitta berasanji ko joko tu lete bola baru makoto de na memon ribolana matin lo ko de na berasanji jolo de na waji tapi na pahami roha de sa makada de na suku tepat nasi dia salah na reko de na yasi papuji na lo kuna bitta dibanding yang lainnya. Kama jaka memonrui bola muna dia pura monrui masalah tu he. Abra sanji ko jolo. Kama kiro. Kemudian botim paruin aja tu makoto. Botingnya sona ni satau mata kowe mak barasanji siawanina. Itu tahu cakar duna. Bagai muges sakai bayine muna dia pemupura mak barasanji masalah wae. Ya sek kamai papuji mulo kotune lo konabita. Makiro batena pahami. Idi mani komeki pakalullo abiu wisala-salang itu. Ya komeki pakalullo atawi maka na bukti kang ipapuji na loko nabita. Dahil na salah. Ka makiro. Idi mani pite. Itu agama yang aku itu. Caranya ulama kita dulu memahami. Itu yang sampai maka ya roto pandrita yolo na jelaskan ni hadesa napa na usahakan na tarapkan dalam kehidupan. Yo po makukuasa tahu mina pakan na hadesa na pala na malanggar. Itu jadi wakiro mawatato ya tuh. Itu na pinre ni status ko Facebook maka da harang agak sana patasan. Wi alina mak balu patasan. Tapi ko ni ko makuiro. Itu jadi yang katu masalah mako ko itu jadi nateng itu mak patasan asa harang na penre. Tapi we mak balu patasan ni. Jadi itu perlu memang perlu maka da tahu we mina pasalah alina na malanggar. Kemudian kita tisya gani. Betul. Upasang pa bu apa agagawa pasapasangan nomor CD ajak lalu tasalay sampajangin na mo magarepata aja tasalay iya na hindi makokoy na sabak sibuk mematonyo ko jama-jamang makotiha kaadang tapi na mo magarepata aja tasalay sampajangin magay makuye paangkat tu tau makar made je tu masampaja tu nasah tu marep lo galunge tu marep mak balu iya memang kalau ko galunge aga musapa kada dalle ya kalau ko mak balu aga musapa maka kada dalle jolo gare nawana waiwi manang kaji mo lupai pak bagi dalle gara-gara dalle musapa nawana wai gare itu jo gare nawana waiwi. Jadi ajak talupai wi pak bagi dalle yang matoro engi dalle gara-gara dalle minta sapa betul kan aga lauki jolo mangolo ko pak bagi dalle napa lo sapa dalle ko meki ilo muyang aja talo sapa napa talupai pak bagena ka makiro yan to ampe makala asam pajak ko napa makareso apa maripa tu pau makala tania galak na tay nasugi tania kene galak na tay nasugi dia nagacayolo sugi buruk ko palabuhang nanay sawar tatalusa na laria topa nalapo ko di mulese patasi makoto galatu tangaban ni matasi paati lampu motoro na si garusu mo tapi dito ako mo pa madari lalo megang yung kosok na naya polian
Napai si tengah ulah mata si takan cini motoron. Nanti nang kana nali jak masih ji mabela barakai. Ya gitu. Ya gitu. Kemudian maka ada Pak Dongang, ini mau Pak Dongang ya Pak. Madari nanti ya aku Kalimantan, kalau aku Papua, kalau kak Macarama, nang kata lolo tabi ustaz. Beji engka tu tapak guru-guru berbaraka Pak Dongang agak dibaca-baca na menre dale. Madari kata kajan, ia tahu maku tanya 5 ni otona. Ia tahu itana ye mamotoro mo pa. Maka dah kaya kini ni tak ko malaikat ini cabai ko tu. Maka dah milau Pak Dongang ko tu tahu dia nang oto na 5 ni oto bui ko Jadi itu kare. Tapi makiro jadi tu pun Allah Taala nak pakai daleki atan ye nak kelori. De nak kado pakai daleki ye milau dong ni. De. Tahu ni betul tambah cimicet dedi. Pakai daleki wa kelori. Tania iya makaresoe, tania iya milodongi. Apa kini Pak Dongang manipasogi tadi nega ustaz ma motor maka pelalu tu mana ni. Nana sama na ustaz Pak Dongang na sugirang tanah ini gare. Do jadi makiro ipung Allah Taala matoro ya tu aja nata susai. Napa ni menre idale nata de nang kanala idale ta si pesak kanuku de kanala. Ya aja nang kata masuk sakong kabali bolata menre dale. Ternyata tu dale tanala. Dia na mungkin lo koro de. Napa ni akong kata umadece ngoko tu jamo tamala ada manu. Na sabab mage anun na memang matoti aling ko pong Allah Taala. Itu Pak Mega apa tu ko menre dale ta pakiru bangin na. Aja de nang kanala dale ta tutuli dale na matotu. Kemudian yang kedua wasiat tu aja ta capai dosa bicu tapi aja to tepat turan noko dosa lupoy. Magai iya ko namo maga rajanna dosata ko pamasena mo po ang Allah Taala na kuru kang itataki salama. Tapi namo maga bicu na dosa ko keadilan na po ang Allah Taala na pake mo kuru kita takilay jamu. Iya na to ampay ang kawanita BTS. Asumadak kami na pino ni patama suruga na sabab pamasena po ang Allah Taala na pake mo kurui. Tapi angka tahu Pak di palapakaroma minasili kang isi. Apa poli manre unta ko sahabatna na rewa na takong kay sina magoro nangka dagi tamo kurisinaro na cuke kanuku celaga darat na tayo nola lepa man ya sapi di palapakaroma na tayo nasili kang isi gara-gara iya di palapakaroma bede ni lawi 500 itu tertunda tama suruga. Emaga pa idi lase na tay jamu bawa ko to tama rambutan lay galulu. Tegere. Jadi na makada namo maga bicu na ko keadilan na po Allah Taala tatak kilay jamu. Tapi namo maga rajan na ko pamasen namo po Allah Taala na pake mukuruki tataki salama. Ina tu ampai na patika-tika ketopan rita ya ko tato ko mumelo masampajang baca lalu ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Idi mi po wakatai pamaseta mi po malado harapkan wa atini mahabbataka wa ma'rifataka tilawi. Napayamatu kumeni tutu sampajang elatu ni pilala mina ina kahamidul majid taleti patutu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika tapancaje pakasiwaku pakasiwal lebih syukuri seseta iya narotil loro. Kemudian yang ketiga aja tamaseke macaki itu macaki masapadale macatoki matoro idaleta apa ia tulino dunia masraatul akhirah. Jadi ya lino darat mi bolatan ke kusurimunri. Tania tu bola yonroi tania bola darat mi tu tonroi makokohe. Tania apa bola sitongan lah. Apa ia lino darat nami suruga. Berarti nang kata mak bola kolino tuli bola darat ya tu. Itu sebesarnya bola darat. Aja muna mabalola da. Okos surimunri bola tanguju ya tu pabaloi. Iya roye. Iya na tu ampai upodaya makun raya makoka aja namo megala ndak bela ulawa taliwa liwa ipake. Iya. Pa tares ya je vita ya rote na buku ulawang. Mak bulawa gang kasiku dua sabu minas sumbangan.
Iya, leto aku pakai jenek deh kak. Aja mau tersinggung. Iya, iya, iya. Mereka mako kaya. Iya, namo rante naro tanyana je rante tanyana. Iya, iya. Pak buku allo mematoma nih. Iya, iya. Balukanu kan kemana nih rupana aja na upawi tita mana moto kok iboting aja na total liwa-liwa mapasang iya makada darat nitu ya iya kong katau na taromana midale na kolino de na sidakang sesa pade kong kapak darat rewa ilaw bolana napay masasakale nasang kamiro na kadubuyo ko dara edeniala ang kamiro na bodong silapo si agaygan na deni ala maliwasa man ko bolaan na pamainga makole ba ito taw nasalay orang para nakolino makada ito pandetay real to matota na makada wija mumurano nga buta chiwali ko na taulang murano nga buta rapa ko apa bikin tisangi pa bu sija na nalupay kita ko tomate na degaga bicara taulino tangkalinga degaga tasakamay ko mate ki aset taritaw tapi baja de maga sijak na tayo nalupay ki cepat sekali aja to makada keluarga taulenge keluarga lagi wija anak tak ikiri lo jupanda masikola iya minatalipo ko capu idina iya nang kakiriman ila tu ma SMS mani nasala tu dikirimata dega tuki apalai ko tomate atau idi no tane ko yang kay hadire akasia galo ta sia reki buruk na tomatot ya mati belalo na sitaw akadua idi lagi mapahang agama kadua milo masyarakat kubur maga pa bijat tamato nama-nama igare ya natanya idi taro ngilala ngalita lalang ngadici ngaman rasaki ya natu makada na puji bayne ko iya ta puji sana bayine makoto puji lakai ko iya puji sana iya idi makun ray ko mati masak ya de na bayne lakai tuh ki lagi memang bayine palai ko mati jangan tanya bicara iya makoti iya ta coba digare tanah ibi korewa ki matu tanah-tanah gare kabi makada pak kira-kira mak bayine ki ko mate kak tanah makada terumiri ta iya itu jawabannya terumiri ta iya mapakai ngakaya iya jadi usahakan inang katapunay usahakan iya tu tahu macay makotung kapulan na cek de engka nasidakang iya napan itu tahu mabasay de itu napa aja rampe de pak iya nama seke tahu ina de gapo jiwi tahu seke lagi cece tahu seke iya gag iya na maseke te na tuli makadami tu kay mate iya ko tahu mabasa mate madari tu kasih makadata we laba itaw kanja tahu patu basana tapi ko tahu seke mate de na mate tu te tulis sikap di anim betul na labat dia bukat di gaga mate mapulo tau mate ta lawi te malam tau mate ko kiburu nak baca asang nasa nigay nasa ngambo nasa boykat di pa biasa tahu tu padahal buru ni buku-buku de mo pa na paja na rampe tahu iya liwa pa aja taruh ki pasengarang iya taruh ki pasengarang makadaka na wija terano nga degaga yan natanay di pasadia nga ngeleta sebenarnya kita dari NU ini makada madosa mako de deje to mangilaw mak buka barak kami istilahnya makanya ada yang seperti ini iro NU mako kapang konsidrape melo imak bangun istana ahlul Quran jajitannya pakai pelak Korabawang juga tempat pengkajian Al-Quran menre nitian nah sama angkatan biasa rona wakapa kang toko sahid pangkajian itu di jalan poros kalawowoy menre nitian nah senre kang ikoli-koli nah jadi angka kaman ni hafal lawangata melo kamu tu kupon kiro kupon 20 sabbu siulang angka total 20 sabbu angka to 50 40 sabbu angka to 70 sabbu angka to 100 sabbu
Idi mani bawang ya ko 20 sa busiula melo talisar ang kamoto nomor rekanina ang kamoto nomor HP na kupure ta transfer ta kiring atau de ta transfer ang kamoto ko nomor iro nomor ta talipogin na lo jampui ya ko 20 mita pura tawaja na de nagagama ka aja na tapat tarui nang kanatu sa tatamay makuam itu jadi tomak bagi-bagi baraka istilahnya iya itu ji sebenarnya magi tapi 20 lang okoro itaro nasaba mitaw ka sading ganna kamani yero ko tama yero di na ganna 20 lang na ganna na yero gagairo nang kamo pa di na tama mawata pertanggungjawaban na apa sumbangan natin untuk bangunan. Jadi maka lebih mu ko kurangin aja ko lebih apa iya ko lebih mawata pertanggungjawaban lah apa sumbangan nate wakaf nate bangunan ya makiro yo po ko kurangi de no masih sah makiro pak majak kamu maka da seko midi na pakin na jaji agagawe nang kamu pidi eta mana jaji na gagay kinro ni parewa yerwa kita orang karena amanah itu sangat berat tasa kamay magampau liwa iya itu yang saya kan sangat berat itu ampai pak kong katau terima jabatan itu terakhir penutup angka kama tau terima jabatan aja lalu tanda syukur aja tanda syukur tak gilisi sang itu iya mancaji anggota dewangi aja tanda syukur mancaji bupati ki aja tanda syukur salah saipi mancaji bupati napa ki tanda syukur salah saipi mancaji anggota dewan napa ki mancari syukur salah saipi kepala dinas napa ki manda syukur karena jabatan itu amanah dan fitnah ya ko terima kopetan nasiba amanah aja mu syukur tapi ya ko salah ini jabatanmu berarti menyelesaikan amanah dengan sempurna andre syukur nasaba salah ini tugasmu ayo bu makoko si balikan itu iya mereka itu tuh agak tak balik pak tak balik tuh iya na terpilih tak pemandai syukur ya kok paje dia memang mengu itu mestinya paja pemandai syukur iya pada mi di makoka iya Nabi Yusuf itarungku ijolo masuk pula tarungku nge mancaji menteri keuangan oko negara yo puidi paja pi mancaji menteri napa terungku tak balik itu keren jadi tapi aja mau tahu ye angka cek dek walupa ye angka agak-agak peralula dasar diu palatu ya nasaba macam-macam kak mameraja ia penting sampaikan karena ini yang banyak tidak tahu ia sange isra sitonganna Allah langam masigi loko masigi ini penting jadi magiro nabi tanaka minal masjidil haram ilal masjidil aqsa poloko masjidil haram loko masjidil aqsa na padahal macenne lawi madinah law bukit turusina na palo baitallah mina pertama ko masjidil aqsa padahal macenne nabi tapi magi na pamulan bisa ucapan tepu iya na napak gorongan iya komeki mancaji ata Allah lapada ki nabi tepu masigi loko masigi barak na meki lo pandang pada ya pak meka jok kamatu saya mau ke Lampung Timur jadi maka dah meki lo jupanda barana mas sampaja subuh ni salah saiki mas sampaja subuh tapak kadaki insyaallah matu okoka masigi rayana pangkep milik pa mas sampaja loro iya kota-kota salai pangkajene tak kecelakaan ngoko pare-pare atako maatiki pakutanana po ngalatala ko malaika icik din polekin roi ataku ken roi meloloh maka da polio ko masjid ko bapang kajene una masam paja subuh melo ilo masjid raya na pangkap masam paja lor maka de pongalatala takku ya tu patamanga surga nasaba masigi na poli masigi nangujui iya jadi aja takada okopi sigeri le pamanre aja iya tanya Allah langalino mia tuh iya aja iya ini yang banyak orang tidak paham itulah hakikatnya kenapa dari masjid ke masjid yang disebutkan supaya sininna Allah langata yana tunasa makada latu memang ko napa joka angka agaga munrui mapalatu napa munrui joka napa ko joka iya ko lepangi paleo ko pare-pare manre tunubale napa lepa mangko lepa soko baru lepa manre rabarale de nan caji masalah nasaba iya mitu nakuta nakinri melollah itu makanya dari masjid ke masjid
Usahakan makadoko si kak matu masam pajang koy supaya sininna alalangat tak jongkana aje tak jongkal lokomana ngi masigi de na paja alalangat ta manci pasusudo sa pataraka daraja iya na tau sitonganna mapunaiwi ia sange isra secara hakiki. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.